It is your responsibility the mwananchi mbere ma keep distant area. Number 2 kile atongeria bonde kwambiria MCA weta MP weta governors na ene kiongozi uraomba kwethero akenda inyagotetheria mwingi inyatwe itogerie kwebanira na mantizaraza kareta at least mwingi amwe na zomba kwethero tuteko keep that distant na mantizaraza mbeza alia no ntubwa ikarikarira na ale governor arare na ara mawa na turonere it was not adhered kuringana na regulation ya chekiri waziri Kagwe na CS Kagwe na tukauga tere no ntona sheria negita mbere na nyuma ikethero na chokwe barabara chiunire no ndikorare na other enforcing agencies na bo inabo vekire 14 days quarantine na ikethero batezo kia tua eu na tuto karoma inyatura ara tubakaumira tukau chedoroi itadiri inatu tabagwata tabekira quarantine na kwanza tabekira quarantine na isolation area kwanza mbuga bakaigo kwali wa mwananchi akuigwa aigato kuganande kumerau let all those who are there nyaba yokirie atua ikenda idro ifunzo kiribange bomodia manta security ko naraza kudoka aito korombo the agencies for security kagita na yaka mantuko ya baraba na essential services madazara zogoro umera media wetera madaktari na bange bomba ko karua nonto bakwezera ko na economic challenges ireo bomba kwezera na bantu bagotonya ni rundu bibye bagatonyera manza tebu koito kuwa dirikare au endere tena ya kugeta mgenja ya gita kogoro nenshi ya security area tungana ikenda all the movement kibaraba license to move bomba to move without any fear whether the rich whether the poor whether a read or a follow abu ndegere sheria abu kiwango kimwe ugategera kimanza za COVID-19 netwitene no ntegyo kona igwata mukuru kagwata mwana kagwata moyuth kagwata ine mbonde mwetongana muthini the same sheria ugategera krifi akwethirwo atagitere self quarantine na jokeru atua the deputy governor the other day ugategera Tharaka MCA inana arajokerwe atua omba gukinyithwa rukongorone na itonete manza maingi kire atongeria tofauti bakiomba kujukirwa atua why is governor exception kike kiori nya mwananchi onde na atongeria bange bakuria itukuromba nonte barare nao kumira governor deputy na other agencies county commander na bange inababwete ni for compulsory self quarantine kana inabubu ekware abombe botere 14 days ikenda nyabu iko mwananchi onte ayagwate bairi atue kujukirwa kibo without that iketo kugatere bate na atubara naza gutwariria twabujukiria tubuike self quarantine ene time ugo ukumira ke gathering anainchi benda kuiza baigore okuga kira kuromba batu atongeria ndio muobo ituweza ne through an organized group ikethro raizi no mbita chairman ethro no babonda kamunenkera into araikiria bangi no ntonde tare otero batiza ethre mutongerio mathoko ethre mutongeri anara kwena ikundi no ntobe in an organized way nethro kanisene oline nkanere interview bikinyi verue anainchi varia without me going there no ntonde tare otero crowd itiza na neo usawishi oni kana advice ira ko atongeria bange na woni ndio mbuga ko bara nyabambuga bakuru bagotumira kanya ga for their political marriage mbuga ko ne nyabara bakuromba itekana baraba na intention mantugaza no ntenyende mwana siasa inyadira no mbuge twako dem tutombo azarigeria no nto utomba correct what other things isa bange atongeria hypocrisy nge kuona kire batwe tugeta za inquiry ya kamera lakini ukienda no kwira bange babu watu kwenda na into ugeta media lakini ndio kaiyare ikabra te hypocrisy nyani intedro muleki kamera dais inkevera media is there to communicate kana kukinyitheria bange ntateira bate kumenya bona at least ko yendo go happen so nyani kedro nde hypocrite nkira gabara mbuga bakwenda kugeta borea iba eza na iba tevie whichever way lakini at least vena
inabo wakizingatiaga mawatho jara jario ikethro kaeza na ukirikanagia na inchi bathambe njara na ukibarikanagia keep distance na ukibarikanagia thra kombika bakarenja I don't mind ibaeza neno ntonito biao lakini kethro ndia hypocrite kuga tiganeni na manto siasa tiganeni na kongweta media raire kwethana inyani kethro ankiaira yankoro kwa nontinya thai go kwariria ani ambuge inyani for manto da muinda kana governor na zangi ngetikaniria no sasa ingwetikaniria governor fully we are not prepared nekethro tute prepared what is the way forward to get preventative measures nembe to nkiara area manto da ina before COVID-19 prevention together to emphasizing the health care yetu ikethro tute taira curative ina manto za cancer for example it is very expensive to cure cancer lakini prevention is better na ikethro cheap the same na COVID-19 kwa that element ingwetikaniria governor we are not prepared for now the only thing ayo mutongeria ananchi benda kuigwa gintu gitawa hope then lazima tubae hope if you are not ready what should you do na ikena ndito kuweza tukavera atire let us do social distancing let us stay at home na tuikire mask na ira tukumira kinyingi kwa ukemanto preparedness atokenderea ku prepare but you are not yet there. There is undergration ichekiriti na ntobathirikari it is for your betterment buga kethro kanisa neko ingo na kanisa ne werigiro bwatu buinde da Kristo kana muskiti bori inaba abo kugita biashara nau tukarego bwira the bitter truth tutobotethia do your business lakini ugezingatiaga regulation chonde.